So man guys, how you guys welcome back to my channel. Ngicabanga nguJozi abastoryteller ngikhuluma into ezintsare life ufuna isigaxa size empilweni yakho. Mali tabe ngahasho inbox ku TikTok ngizokuphinda wena uze nendaba mina ngize nendlebe and then ngize ngapha ngizothula istory sakho abalaleli bethu and then mina ngophi advice utwenze kanjani. Yey ngibhalele istory usisi. Usisi uthi awusijosi. Now that I'm older, ngikhona ubona ukuthi kahle kahle mina impilo yakhazi nami labangani bakhe yamosha umabhebeza or awusijosi umabhebeza dangerous and I ukuthi everyone uzosebenzela umabhebeza athi mina ngibona abantu impilo yabo ishabalala awusijosi phambi kobuso bami but nginga understand ukuthi kwenzekeni until recently ngikhana ubona ukuthi no man lento lensi sijoza khuluma ngayo ngayibona ebhaketini and lento le bokuyisenda everything ukuze impilo yalabantu laba imosheke. Story time. Usisi uthi awushozi mina ekithi ngefirstborn. Ekithi si3 ngefirstborn ngilanda bobudo bethu. So besihlala besiphilela ukushini. Uthi indlu nabo i4 from ekithi indlu nabo is4. Bekuyi yazi setup le yamaroom. Uthi thola ijarata lonke limaroom nabantu ubaba cashi. Uthi bekunjalo. And then kube ngicousin nami omunye bathu uthuli i-cousin yami due to ibongs ukufanana senemi yakho nesenemi kamama biyafana but they are not relative but bavela from indaweni ewane emakhaya so bakhuluma the same language so my mother pick up ke lentsha so mama pick up ukuthi ngathi bavela endaweni ewane abesamba ukuthi senemi lo athi hayi ngakambokazi nabatho kambokazi athi hayi isihlobo sami yabona uthuli nomama mbajwayelana kanjalo uthuli uze uhlile eGoli aza nomamncane wakhe almost they are the same age nomamncane wakhe kuthi uzofuna umsebenzi uzomaketha what awusijosi makafika lapho emarumini ke uthuli abe umuntu ukuthi bekachina abantu amakhanda ukuze ngimjwayele kakhulu ukuthi bekachina what awusijosi labantu engizokhuluma ngabo mina bengidlula about 15 years 10 to 15 years ama age difference yethu uthi awusijosi mina ngibe umntwana ukuthi ngangena isikole umntwana ukuthi mangihlakanipha sangihlaka ngihlakaniphela abafana so ngathi mangithi grade 10 awusijosi bengine best friend yami ngathi grade 10 mama ngathi sathi you know what before lo angena abafana emangeni boarding school lapho ayohlala khona ke la afunde khona uthi awusijosi mina elokushini bengiza only ama public holidays ikhona masivalile kahle la bengiza khona ekhaya. Uthi hayi usisithuli makafika lapha achomana nomunye usisi bathuli rato so sisithuli mamncane kasisithuli and then ulirato ke chomana intombazana bathi rato beyisebenza ke laba yenza khona utshwala ngikhuluma ama company name nangibamba ngisho laba benza khona utshwala bekasebenza so bekuthi urato ekibo like bahlala ekibo urato but wajwayelana nosisithuli because osisithuli umuntu oyenza abantu amakhanda ekibo lisho beyanganalanga bekakhona utshwala ngoba buthonza emsebenzini so utshwala bakhe bekubeka eroomini kasisithuli yabona and then ke next door emarumini bekunemintombazana futhi bajwayelana nayo so uphindi bajwayelana nophindi naye bekasebenza uphindi bekanemoto yakhe asebenzela la bekasebenza khona dala asebenza ke lapho and then ani boyfriend yakhe beyimthanda babamngani ke babangani ke manje sebangana bayi3 hayi ke kwaza nomunye umngani wako bo4 ke so manje they are friends by 4 awusijosi and then mina sisithuli njalo because of umama umthethe as a family member so kaningi ngama school holidays inkolo mazivalile then mina bengihlala nosisithuli ke emarumini kodwa awusijosi mina mangiyofunda ngihamba ngiyocala eBoarding school usisithuli bekasela thola umsebenzi but izinto zakhe ibisezimi singahambi kahle hayi wagcina ke sagcina vele concentrate ukwenzela abantu inwele abangani bakhe laba be3 awusijosi abantu vele bonke bebasebenza umuntu bekasala emarumini emini usisithuli uthi okay awusijosi mina ngibe umntwana ukuthi ngikhula ngithanda utshwala ngithanda nezindaba uthi ngibe umuntu onjalo and sengiskimp phela nabantu abadala so my friend living naye before ngiskima nabo sisithuli like azange sisaba khona connect because of now sengijwayele ukuthi ngihlala emarumini uthi each and every time awusijosi bangisendlini bangifuna indlela bazothi mina ngasisithuli and sisithuli bekathatha umama bekathatha sisithuli esivele i-cousin yakhe bemthatha esifamily nanoma ngahlala until ngabo 12 sisithuli bangikhathi umama beyangana nkingi or awusijosi the reason ngithanda ngasisithuli because of mina ngasisithuli utshontsha utshwala bakalo abutshontsha emsebenzini then waphuzi wakhe
uthoke sisithuli hayi awushozi athana nomunye umuntu ungaveli ngapha eSouth Africa bathana noma bathanana kube ukuthi usisithuli vele uyaprega ke ubradasi akhipha imali ngiyosisithuli athi mina ntomazana mina nawe mina nginomfazi emakhaya angimfuni umntwana ngapha eSouth Africa angizela ngapha ukwenza abantwana nayi imali hamba ukhipha isisu awushozi sisithuli azange asikhiphe isisu ubradasi athola ukuthi isithuli isisu angasikhiphanga bahlukane vele uzubradasi anyamalale hayi awushozi sisithuli abe nomntwana umntwana abe premature but sisithuli vele continue ukuthi hayi ufuna ukusebenza hayi akhathi umntwana awushozi sisithuli hayi emakhaya hambe nomntwana emakhaya uthi umshiye emakhaya hayi emakhaya for isikhashana hayi mlabangani phela lapha kuya continue mina ngisesikoleni hayi papa ama holidays ayafika ke ngiyabuya mangibuya sisithuli naye ubuyile vele emakhaya makabuye emakhaya awushozi yabona lama bucket lawa kuma-butcher bathengisa ngama-ice cream lawa 5 liter lawa round or awushozi sisithula bena lelo bucket makafika vele angiphushise vele umbhede uyibeka athi uyabona musumbhede uba ngasebodeni and then like le bucket ufuna ufaka la ngathi kumnyama khona mara umbhede ngasembhede esayidini umbhede uthi alibekele or awushozi hawu ngivulele into ufuna ukuthi khonani uthi like enye into erubber like ayikhona ukuba ayisi soft angeke uyenze so like ishobele athi enye into inama layers and layers and layers and layers ngapho and then mayivula like inali smell esisiri so kilobona ngathi into eyenza ukuthi besiri yabo lenje uNkulunkulu wami nizongixolela yazi hayi awusithozi ke into levele isiri so isiri yabo uthi awusithozi usisi ubuyele into le because of usisi bayakhala nomunye ubaba like ubaba omdala so ekithi thina besine helper like evela ngapha bakhuluma khona isitswana yabona besine helper the helper le bethana nalo baba lo but mathana nalo baba lo like le helper mahlangana nobaba like bajola like mabahlangana indaba zawo zenkonzo after lo baba lo unikeza le help imali every day yabona so lo baba lo sathi babuvilakazi awushozi wathana nalo sisithuli makafika usisithuli awushozi umuntu makastep usisithuli amise kwakhe uvule fridge unikeze i-tray-evors akamuphi imali every time umphi i-tray-evors or umphi i-tray yeshiba akamuphi imali but lo sisi lovela ngale like ibamupha imali so sisithuli makayikhaya wabuya ke nalo mabhebeza le ukuthi then abantu lamangani bakasithuli mabashayisa beza ke bayenza imithini ke bahlangana abachazela ukuthi hayi ngizena lento le abakhomba awushozi I was there siyaphuza leso sikhathi kumnandi I was there uthi awushozi leso sikhathi mina ngiseng around 16 years ke leso sikhathi uthi awushozi abachazela ukuthi lento lena bathi ugeza ngayo and mawugeza khuluma and uklina ngalo iroom uklina ngalo roomini cela ukuthi uyiphusi yabo iroom lakho uklina ngalo ayibele bazwani ayikuthiwe no ngoba lento efanele siphuze astoniteni bafasi sengene joko neshukela so kube ukuthi vele kuyadonatiwa ke kwenziwa vele lo tea letiye vele belenza sisithuli ukuyevele bekalenza bayenzele vele tea awushozi bekasefa ke dathathe nendwa ngemhlophe azalisefisise awushozi then baphuze abangani bakasithuli bebanabantu like aba straight benabantu aba straight bebangashadanga bonke but bubosisi mawubabheka awushozi abosisi aba right abasebenzayo abazimele like ababukekayo like bona awusibaba street even though nosithuli naye bekayenza inwele but bewumuntu like o respectehayo like nami mangibabheke bengifisa nje ukuthi ngikhule ngifane nabo kilobona uthi hayi awushozi bayenzele lo tiye then bayathatha ke bonke abantu babashayisa baza kuphi even nalo wale 6 door baza ngale kusisi uthuli kuzophuzwa lele tiye licala yabathelele bayohamba bayoqina ngalo abahamba bayithela imanzi nokugeza usisi uthi awushozi okay sharp manje sebanento le every time umuntu makashayisa undlula kasisithuli kuphuziwe yona bayakuthelela ukuthi uhambe uyogeza mawakujulana nomuntu uyakhuluma sonke lezo zinto lezo ukhulumela le ndaba kamabhebeza uthi awushozi mina leso sikhathi like emini ngisala nosisithuli mina ngisithathela nje ukuthi mangasisithuli ngakhona ukuba free ngiyaphuza and umama uyamtrust usisithuli uthi awushozi lo sisi wase next door usisiphinde ne like bengasebenza kahle boyfriend yakhe benemali beyimthanda nje ebekasebenzela kahle lo yasisi and then awushozi kwaba ukuthi ke by one day sahamba usisiphinde ngathanda ukuqhubha ke
nambe vele bengihamba nawo because of mntwana uGroove sitshwaleni uthi hayi masile lapha yena sabuya nabanye abafana laba thola ukuthi lo munye lo mpeli shem washona uNkulunkulu wami uthi awushozi lo mpeli lo like bekangifuni uthi I was 16 years old ngaleso sikhathi lo mpeli lo bangifuna uthi Sithuli athi no baba lo muntu phela kanabazali usebenza kahle so ubamba lo muntu lo mina ngizokukhavarela kumama ukuthi umama kangaboni uthi awushozi uthasele mina sisele siyi2 Sithula ngitshela athi ngiphuza lento le ukuthi lo muntu lo mina khona ukubona wena eyi1 phela khona ukuthi uhlanzeke akuthandi athande ukuthi lo muntu lo uzokhona ukupha imali uthi awushozi lento le yana ne angakutshela ukuthi like inuka ukubila ngathi utshwala vele bone easting ukubila uthi Sithuli leso sikhathi mina ngisho bonke umuntu uhambile emsebenzini sele siyi2 I'm 16 years old ngalesi sikhathi ikolo sivalile uthi Sithuli angithelele ekhaphini athi phuza la uthi thanda izinto leso sikhathi awushozi mina I'm not into boys like angithanda abafana but ngithanda ukuthi mangasi Sithuli ngiba ne-freedom sikhona ukuphuza sikhona uyogroova yabona uthi awushozi ngiphuze lento leyana uthi ebusuku ugula ngagula lelo langa ebusuku awushozi uthi yangiphathisi uthi mawune ngeke uzwe ikhona ke indaba kamabhebesi uthi yangiphathise engingayazi ngaguluma wathetha wathi izinto zakho zama-spice uzizidla Sithuli uthi awushozi ngazange saphinde ngiphuze ke leyo nto azange safune nokuthi ngiyibone next to me and mina zange vele ngayikhuluma ngavele ngaphuza ngaphuma kuyo okay ubhuti bekangifuna but mangihleli naye bengafeel comfortable ngabe vele indaba yethu vele mina ngaphuma kuyo because of I felt ukuthi no I'm not ready ukuthi ngadate uthi hayi i-business kaSithuli phela manje soyazeke endaweni ukuthi uyachina i-business kaSithuli right uphinde impilo yakhe right sisinomsa impilo yakhe right or awushozi impilo zabo bonke besi right labantu laba so lo bekabitha because of lo baba lo ulala nale helper yasekithi bena bengamuphi imali beyimupha ama-tray wenyama or reverse and ukuthi baby daddy vele akasafuni anything naye so yena bekafuna usebenzisa umabhebeza ukuthi abatry ba-attractor back mabhebeza sangasasebenza uthi awushozi how izinto vele zacala zambhedela vele uSiSmart sacala ngoSiSmart ke lento le uthi awushozi ibusiness kaSiSmart asaba nama-customers awushozi umuntu akasakhona ukubhadala irent akasanamali ukubhadala irent uthi awushozi sisiphithiphithi awunyangamangala ukuthi kwenzakalani uthi awushozi hayi umuntu adecide ukuthi you know what I'm packing my bags I'm going back home uthi awushozi sisiphindi abhaka izinto zakhe aphindele ekhaya uSisiphindi lo wasenext door usebenza onemoto usebenza comfortable one-boyfriend enemali uthi awushozi after yena qeda ukuphuza lento lesanamalanga ayiphuza hayi afike vele asutshela ama-friends ukuthi hayi phela mina uJames ungiphi imali yazo vele wagithi ubonge imali wamupha vele imali hayi zacala vele izinto ngathi kibo siba right befuthi athi fanele ugese ngayo lento le atshela uSiSmart uSisiphindi athi into lefanele ukuthi ugeze ngayo mangageza ngayo vele uzokushada lo muntu lo uthi hayi vele uSisiphindi abe serious ngayo kanti awushozi lento leyana naye uSisiphindi iyeza izom-attackela everything that she has uthi awushozi umuntu emsebenzini wakhe bavele bathi bayatrencha wawela underpart abantu abatrenchiwayo uthi awushozi umuntu imali yaphela phu wahluleka nje ukuthi asave yena uNkulunkulu uthi awushozi uSisiphindi yena nomuntu wakhe vele bavele bahlukana isikhulu sihlungu and leso sikhathi sekanomntwana sekayibheli mama bavele bahlukana nje out of nowhere bangasafunani uSisiphindi imoto yakhe asanamoto imoto idliwile awushozi asanamali umuntu othi ukuthi hayi mina ngiyathutha ngemakhaya kwasala uSisinomsa bekasebenza ejwaleni or awushozi uSisinomsakhe naye umsebenzi wamphelele or mina ngibone into ifika ihlangahlanganisa impilo zabantu in front of me lebelethi awushozi ngingazi ukuthi kahle lento leyo uthi awushozi hayi usisi lo bekasebenza ke la kwenziwa khona utshwala uthi awushozi umuntu omsebenzini naye ovele nje ukuphelela umsebenzi just like that phela umsebenzi lo muntu bekahlekisana naye bekanomuntu ke umuntu wakhe sizothi uSipho yena bekanomuntu uSipho phela vele asuke ayikaSipho vele amcheka khona uSipho aze kuyi bebayenza kanjalo relationship yabo uthi uSisinomsa makayobona uSipho hayi istage sakaSipho sifike and benganga ukuthi uSipho ne stage athi uSipho athilala lana phansi because ibukusebudeni ngakhona ukuthi travel the same night lapho phansi mina umuntu wamusile uthi awushozi uSipho walalisa uSisinomsa uSipho walalisa uSisinomsa phansi kwabe sekuphela relationship yabo azange basathandana awushozi ngapho kuphela emsebenzi relationship yaphela kanjalo umuntu akasanamali awushozi uSisinomsa wagcina seyathandana nama-Ben 10 ngikhuluma nawe nje uSisinomsa uzinikele ngama-Ben 10 awushozi asana chelete uSisithuli awushozi uzivelele emakhaya last nyana
Umntwana nje sizwe bathi ushaya umamakhe umuntu oyisdakwa sesendaweni la kunomcimbi khona la kunama tavern khona awusithosi umthola lapho. Kodwa awusithosi mina into kaMabhebheza into engiyibonile ukuthi ayithandi noma ubani. Ngeze empilweni yakho impilo yakhe icace ibe right, but ngeze empilweni yakho destroy everything. Uthi lento le destroyle impilo yalabantu laba. Ngitshela namanje ukuthi nanoma sesihlukene but impilo zabo zihlakahlakane awusithosi ayikho into elungayo esayidini yabo. Hayi shem. Ngoba ize ngomata. Asizinto ezolongisiza ngomngane. Ngicela ngisho kanjalo. Selazi nina. Impilo abantu ihlangahlangane like that. Anile ukuthi impilo zabantu beziright abantu basebenza abantu banama steady partners. Jikijiki kwezinto sebhaketeni 5 liter. Enama layers esir ebilisiwe. Yabamoshela impilo just like that. Sure. Hi bye bye guys.